je jedna veoma velika dama, neko koga svi izuzetno cenimo, poštujemo i uvažavamo. Nedavno ona učestvovala u Kući Velikog, tačnije bila je učesnik u reality programu Veliki brat i vrlo često nas je zasmejavala, ali nas je vrlo često i rastuživala. Pa u svakom slučaju ja bih da pozdravimo, slobodno mogu reći, autoritet naše domaće muzike. Molim vas jedan aplauz za Lepo Lukić. Bila jednom u zemlji dalekoj jedna stara sa 4 kćeri. U kosu im cveće uplitala, čuvala ih od ljudi i zveri. Samo nije sačuvala cure od lepih momaka, kao laste iz gnezda odoše, sve 4 majci odvedoše. Rano glasnik probudio majku, nosi pisma od 4 kćeri. Pisma čita, a ruke joj drhte, suze roni na koberad beli. Samo nije sačuvala majka lepe cure od lepih momaka, kao laste iz gnezda odoše, sve 4 majci odvedoše. Pesmu peva u zemlji dalekoj srećna majka sa 4 kćeri. 4